Kakuka Police Station. Kachika Police Station. Escrit par les February 01, 2026. Offensive, Rashi and Negligence. Complainant Mueleza Perezi. Suspect Charles. After Musango Chogro, Musango. Kwa kazi yao. Akawindura bateka musango gwa mada. Leo musango kuru wewe na kwa musango yitu. Nella parte omwiruma takuza oyumba wanda kwa hivyo unamende motoza kwa wapaka ni babasi so ni nako wana ngafere ogoma na ya kwini kama msasa alisha amsa mubamada kan kwa hivyo badangwa na wala tikusishio sana ongaba mwira kizanda baba manzo mgeresha Shule. Afande RPC, with the guidance of the chairperson of the Security Committee RCC and the ISO, the ISO office, and crime intelligence, and the mayor sit and make a final meeting. No one has a right to beat anyone. Esente zumwe nome motoka ekube pakindole omwanya okutashimire kuba omucharginga sente emotoka bagirumba bacharginga bagikurambinga Bali umuhodi omuchama kuja kujiza land grabbers twara abantu bizo umuhodi bakababera kandi president akasazulitaka yasazulitaka n'abagoye barumu itaka ya potas yo muri Rwanda koko mitatejo byomwe bakamalo ketina pros later tumbako kanzamba ya chosere yicha pros yas ita so la gazette komuta report visi kokaro kiloshanga long b omushuzi wa Rwanda katayo kabara 6 sara 6 mabikore ya Trambra ngo omumba juzi abantu basatsi wa Trambra okeshonga teka kizo basi akabaro kafile ngubajya nakigambira president tabasuma bariyo baza kwemeza siri school cyabishobwe pire kumwe byo tsamba twagera n'abakaza n'abajya twagera ngo yetakeyo bashaze mecha echapa echo kwanze twareba diyo omazina aga kampasa Rogers echo bacharamu kwa hivyo charamu buyobe byazo ko high court kamba bagarika baruise dinga echape nagarika najera na cha bishop na madam ke high court kamba kazi high court simara oya niya tawazo shango oya tawazo hata siku kamera oshango kuchea
kuterera ajja tusobole